Toi fa tala fa tol fa poponga o telefon mai le si ufonga le lau mua. O le lapata inga fa ala potopotonga ma tangata taito tasi o lo fina mua ya te tau o tangata fai ngā luenga e le te tau na fa atanga company e fa atino a mionga pio pio. I tangata fai ngā luenga fōi o le ao mai le atono o i lalo le pol kalame o ngā luenga fa vai taimi i fa atoanga. Wasi itia le malo le fai numero tangata mo le RSE i le isi tolu afe i le tau mawhanawhana lea uanga tu iai. Ma osa si itanga pito maa walunga le pol kalame mo tangata fai ngā luenga i au mai le Pasifika mo ngā luenga fa vai taimi fa atoanga i le silia ma le se fulu tau sanga. Wa fa atono ina foi le tatau I falfai ngā luenga ma company ona yeini asoma I faltu la fono mo ia tangata fai ngā luenga o le fai lautu se le uni Amalgamated Workers I Wellington sa fai masui o tangata I ngā luenga fa vai taimi fa atoanga mo fa atala noanga male malo I le polo kalame sa sauno Robert Popata na te le tali tonu ina company o lo o awhia le polo kalame e mawhai ona lātou wa aia le tangata fai ngā luenga ma yelo na tali tonunga E tatau na poloka mata o fini company mai le pol kalame pe a fai lātou te solia tu la fono mai inga o le RSE ma awane I manatuane. O tangata Pasifika e fia lava lātou e momoe fa atasi tutono le poto e tasi. Ona o tuia maanga tangata Pasifika I o lātou atunu. Na saunua popata, le ai e le te tau na whaia le atu langa, maola na lui fo I company nei. Ina I o mai e ave I atu moto le Pasifika e whaasino atu, po o whea ma waile tu langa leo le momoe wha atasi o tangata. Tu salava pele a inga. O lona wha anaunau ta inga ina ia whaia nisi fuafuanga wha apopo e pui e tangata whai ngā luenga mai le o le wa ainga e kamopani sa whina u fo I le uni ina ia si itia le tutongi a mata o ia tangata whai ngā luenga mai le luas fululua ta las ful sene mai ia si itia le numero a mata o I tu la whai ngā luenga I le vaiaso mai le tolu se fulu o lo o iai. O le sole o te tala ina I le whale oloa tele le Costco I Westgate I Aukilani, ma o le whale oloa mua lea company America I te tono New Zealand. E longa le Costco iana oloa si atoa e peo tau mafa, wha pe mai si tu ainga oloa ese mawai e peo pusa maliu. Na ta ue se tasi o tangata whai ngā luenga I le One News. Na wawe te tala le whale oloa ona o le popole ngai le saunga le mū. Ona a te tala le teimina fuafuaina a e lolofi wha atasi atuai tangata. Ona tūla I mai leo ni whaafi tāuli. E ini sina momoe ai I lumo whai tuto o le whale oloa talu mai le awaulia na nafi e whaatali le taimi te talai ina ia mua I tutonu. Sata o le whaatonu silo le Costco New Zealand. E yelo na manatu o le ai se suwinga mai le tatalanga o lea whale olo fau o na oltulanga peo na iai le na o le lua wha la potopotonga o supermarketi I tutono New Zealand. Wato e sui le Vodafone New Zealand lo na ingoa I le One New Zealand. Ma o le amata whaonga ina I le amatanga le tausanga a sau o le tausanga luafis fuluiva na whaatawa le Infratil ma le Brookfield Asset Management le Vodafone mo le tolu tesi ma le 4 biliona Tala na whaalia le pulisilo le Vodafone I New Zealand I lea taimi Jason Paris. O lona whaanaunanga o le amawhai le kampani o na whaalau tele atua na au nanga tau I whainga whaateko nolosi. Na ia tā ua, o le atele nisi a lātou tupe e inivesi I a lātou whisa o ta inga o au nanga I tutono le atunu o, ma vaenga whaateko no losi mō tangata whaatau I tutono New Zealand, ma e ei fo ilo lātou talitonunga o le ingoa le One New Zealand, wātangia mai e le lolotof so ta inga ma le umio na le company le atunu o, whaatasi ai mani whaanaunaunga mo le lumanai. E se fulu ono tau sanga le matua stangata la vau na lokaina ono o se ngā winga tele le whale olo le Michael Hill I se Molly Hamilton pe tu sa o le afals fultasi I le tae o le Susana te anei na o so whae le au ngāo I le whale olo I le Base Mall na ta ue se tasi iso na whale olo I le mall e lanu uli ni ofu whaipolo ni tangata whaatasi ma lātou tali pupuni o fōlinga na ulu whale le whale oloa. Mana o atu masamala mata e yeiti o ata o pusa o lo iei o loa o asoa fili mamama ma ave wha amalo sile tele o ia o loa teu tino. Na wawe ona tāpuni nisi whale o loa I le mall ma la lafi wha atau o loa. E iei se tangata wha atau na tau mwhai e tau file au ngā o I peita I ele I mawhai. Na tā ua leo o ana nafi na lokaina ma moli I se tau lea ma ana tūla I wha amsinonga o tupulanga I Aukilani I lea so lava ana nafi. Ai o loo wha awau pia suenga ina iei loa po a isi o lātou na awaile ngau inga ma toe sa ili mea tō tino ma o loa ia na ngau ia.
O filifilia le tamaitai whaamasino Pasifika mo moi totono New Zealand le sunga ya Aida Malosi e avea ma whaamasino sinia be whaaululu i ele whaamasinonga mo tupulanga talavou e a matatu ile masino November o le tamaitai whaamasino ya Malosi e mai Southland masaa au awena ile University of Victoria i Wellington o iao se tasio paanga na amata whaavaina le company lo iao tamaitai Maorin Pasifika o le King Alofi Vae Malosi sa ia amataina le Youth Courts mo Pasifika i Mangele ma Avondale. Masa whaamasino ile whaamasino ngasili po le Supreme Court a Samoa ile luafe se fulutolo. Ele saililinga le One News Canter Public Poll le na whailoi na ile asoana nafi. Na ilo ai o le afa o tangatani usila e filifilia na ia lava ao le malo. Wato e whaama i tea ele whaafingaunga pe te tau ona yeise ao le malo ni usila lava ia. Ina uatu umalo Queen Elisabeta le lua ile aso iwa o September. Peitai e 50% na tali e tite se fuafuanga whaapea. Mai nau ia tu mawai pe le tulang o lo iai ile veo le ainga tupi Britania maona whaao. Mai 3% ua si iti eile foi numera e tite e se fuafuanga whaapea pe a fua i ano ve maltau sangataluai. Nea na whaiei fo ilea whaafesili. E lua 2% e langolangoina le whaieni usila o le au o lona malo. E tasile pasene usi iti eile langolango mo le leipa mo le taimi mua ile la taile lua tau sanga peitai. O lo tulanga mua pele langolango mo le national ma lo mawhai ona la tau taita ina se whainga malo so whatasi ma le vaenga whaapawhai le act pe ona whaalia le saililinga pitola tamai le One News Canter Public Poll ile asoana nafi. Ina ufsilingele tuna upo ia mafuli ia ile langolango sa whaalia e 52% mo Ardern 50% mo Luxon ile ungo saililinga po ofia o ile langolango mo vaenga whaapawhai e 52% mo le national. Tasile pasene usi itia ile langolango mo le leipa le 5% act e 1% le oto e whaititia le isi 2% o le Crane e 1% New Zealand First e 3% ma le te Party Maori e 2% a whaano 4% e pe ona whailoa e ono tasi no fua e maua le national ma le act leipa ma le Cranes ile 5.4 si itia ile 5 pe a whai e whaapipi ia tu e ma le te Party Maori. Na whaalia e Ardern, e le tau mate o taimi whaingatānei, peitai e tū maulo na mita tūlanga wa iei New Zealand, ma ia taimi whaingatā. Sa pasielo na whaitaunga whaatolu se pili po se tulafono tau whaofi, o le amwhaiona whaatupe le ACC se whai numero whaapopo, o manuanga e tutupu i taimi whaafana na waipepea tina, o le tautaunga o le pili, o le whaalapo tupotonga o tau i mo whaalavlavi whaafosei, le maternal birth entry and other matters, na pasiele le palemene le afiafiana nafi. O manuanga fo e whaatupe le ACC mo tina, e whaatitau le inisio i tu ainga o manuanga, e tōtonga whanau o tina i taimi e whaafana na waialato pepe, ma o le amata na whaavanua i vai ngā tupe, mai le aso mo o ke topa, mai o atu i le to luas fulvalu afe tina i le atunu o le amwhaiona mawaina le afisosoani. Na ta o le minister le ACC Kamol Sepuloni o le apili o le awhailonga i na i le tau maunga o le malo ina ia whaataatia ni whaavae a waselu mana isili atu e ala le le whaalelei o avanua tutusa mo le soifua maloloina o le itu pao tina matamaitai pe ona toi teu ina i le tulafono a le ACC. Ita alonga wa whaamaonia le kalapula kapili kia le Warriors o le atoi suia lo lantou i ngole ta amilisanga le tau sanga a sao. Ina ia o ngatasi mo le toi suinga le ngole kampania le Vodafone ma o le awha ingoina o le One New Zealand Warriors e toi whaalau te lei fo i le tāua o le kalapu. O le Vodafone o le company au tū le o lo langolangoina le kalapu likia le Warriors. Le na toi whaapopo atu le tau sanga i lua afe lua ono le umina te langolangoina i le kalapu pe ona whaamautu i le masina taluai. Tala fo ia malisi ufonga le lau mua mo le nei au auli.